Singiye kukubwira ibintu bitatu by'ingenzi kandi bikomeye ku buzima bwawe, cyane cyane ku bagabo no ku bagore ndetse nawe witegura gushaka n'abandi bantu bose. Hari igihe umuntu aba muri karande yo kudashaka ngo arame mu rugo, hanyuma iyo karande agashaka yumva afite umutima wo kuba mu rugo, ariko iyo karande ikamubuza kugira ute kubaka. Akenshi amadivorce menshi n'abandi bantu batandukana batarasezeranye mu buryo ariko barashakanye bakundanye, biva muri iyi karande yo kutubaka ingo zikomere. Ugasanga ni umukobwa ashatse umugabo wa mbere biranze, ashatse uwa kabiri biranze, ashatse uwa gatatu biranze, ndetse ashatse n'uwa kane. Ugasanga mu muryango w'iwabo niwo muryango udashobora gusangamo urugo rwose urimo umwana w'umukobwa yabyaye umwana atarashatse umugabo, cyangwa se mu buryo budateganyijwe, mu buryo butemewe. Hanyuma iki kintu kiragaragaza neza ko iyi karande yo kudashaka ngo wubake iri mu muryango w'iwanyu. Ugasanga n'ushatse kubigaragaza wese umutima we n'ushatse birapfuye, ahise umutima we urabizinutswe, ahise bivamo burundu ngo ntago azongera kubaka umuryango. Ariko Imana Bibiliya yaravuze ngo mubyare mwororoke mugwire ku isi hose. Haleluya, mwororoke mukwire ku isi hose. Ariko Satani ntabwo ashaka ko muba mu muryango wishimye unezerewe. Ahora ateza amakuba, ahora ateza intambara, ahora ateza ibibazo bigiye bitandukanye. Ariko Imana irashaka kuba mu rugo rw'umunezero. Ikintu wakora kugira ngo ube mu rugo utandukane n'iyi karande, ngiye kubanza nkubwire dukeye kuri iyi karande ikigaragaza ko uyifite. Ikintu cya mbere wakora utarakira umwami Yesu nk'umukiza, ukwiriye kwakira umwami Yesu nk'umukiza akagutandukanya n'iyi karande mu bugingo bwawe. Sibyo, utarabatizwa wakira umwami Yesu nk'umukiza ngakurengera. Ukwiriye kwatura ko Yesu ari umwami n'umukiza ukamwakira bikoshejwe n'umukozi w'Imana. Hanyuma waba waramwatuye ariko bikaba bigenda gutya, nubwo n'ahantu henshi bigenda bihaba, ikintu ukwiriye gukora ni igiki? Ukwiriye gufata isengesho ryo kwitandukanya n'iyi karande, ugafata amasengesho y'umwihariko mu rugo rwawe, cyangwa se uri gusengera urugo rwa mbere ukurugeramo. Iyo ufite ikibazo ubizi ko ugifite, iyo umujinya wo gusenya cyangwa umugabo afite iyo karande yo gusenyishe mu muryango, yize karande zuhuye ari ebyiri, ntabwo muramamo imyaka n'ibiri, umwaka umwe itatu ruba rurangiye. Ariko iri mu muryango umwe rurarwazika cyangwa se rukamara imyaka 5, 6 n'indi bikagenda gutyo, ariko rukubakwa. Yuzi ko ufite iyo karande, uhora witeguye guhangana n'impinduka yose iri buze kuza, ugasaba Imana kuyinesha. Ube maso usenge. Iyo uri mu masengesho y'igihe runaka yo mu cyiciro cyo kwitandukanya na karande runaka, ntabwo bishoboka ko urwo rugo rushobora gusenyuka, kuko Imana iguha uburyo bwo kurubamo. Bibiliya iravuga ngo ubuze ubwenge agira ute abusabe. Kandi biravuga ngo ubonye urugo rwiza umuntu aruhabwa n'iki? N'Imana. Aho imigisha n'ubutunzi ukabihabwa n'iki? N'ababyeyi n'inshuti no mu gukora kwawe. Ese witeguye gusaba Imana ikakubakira urugo rwiza? Biravuga ngo ubonye umugore aba abonye ikintu cyiza cyane. Biravuga ngo urugo ni ijuru ritoya. Ntabwo Satani ashaka ko muba mu ijuru ritoya, arashaka ko muba mu kuzimu kwiye kugari.
arashaka guhora muhora mu muriro, muhora mutongana, muhora muvugana nabi, muhora mubwirana nabi, muhora mutishimye, muhora mutamamaza izina ry'Uwiteka. Ariko Imana irashaka ko muhora mu bwami bwayo, muhora munezerewe. Ntabwo Imana ihora ishaka ko mutongana. Imana irashaka guhora mubona munezerewe, mwishimye, muvuga imirimo n'ibitangaza. Ufite iyi karande nagufasha tugasenga. Hari n'indi ubona ufite udasobanukiwe, gusobanurirwa inzozi, gusobanurirwa karande, cyangwa icyo Imana igushakaho, nagufasha. Hanyuma rero mwene data, ukwiriye gusenga no kubana n'Imana no kugendana n'Imana. Haleluya. Reka ngusengere. Iyi karande ikintu kizakomeza kuyifite, icya mbere, uzirirwa mu rugo uri amahoro, umugabo naze umubwire nabi, cyangwa umugore naze umubwire nabi. Mu rugo bizirirwa ari amahoro, mwiriwe mwese muri mu rugo muri amahoro, nibigera nimugoroba mushwana kandi mupfa akantu kadashinga k'amafuti. Ariko Yesu yiteguye kukurengera mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana ikugirire neza. Imana iragukunda, Imana iragushaka. Amen. Yesu akugirire neza. Amen. Mana nziza, Mana igira neza, Mana ishobora byose, urera kandi urakiranuka, uri umutunzi mwiza kandi uri umutunzi w'imbabazi. Nyemerera aka kanya ushyigikira umwana wawe, nyemerera aka kanya ushyigikira ubwoko bwawe, maze umutandukanye n'iyi karande yo kudashaka, umutandukanye n'iyi karande yo kutubaka urugo rukomere, maze umwubakire urugo rukomere, maze utangemo agakiza kuko ari ubishoboye mu izina rya Yesu. Amen. Imana itugirire neza, Imana iragukunda. Amen. Amen.